Bella corvedo, Camere baro bella yo. Camere teo bella kala. wodo, Camere baro bella yo. Camere teo bella kala. wodo, Camere baro bella bella yo. corvedo, Camere baro bella bella yo. wodo, Camere teo Tana kira kura kiri yo. bella Kira wodo, kuri. Tana kira kura kiri ba. Ni teo kala wo. Camere baro bella yo. Camere teo bella yo. bella wodo, bella corvedo, bella wodo, Ni baro bella wo. Camere teo Okay, jolo wono dujo moti wo Kenya ket mapol Kare cha adek no tika en ke yop mano wata bien wan yo ka chel ka en bien lok mo kelo ka en ken pigi tego ritual maka in mati wo Kenya che kwany ngom wo lo ka en che keretich olo to adugi ne meron ber tima be ko ma megi nyo fu ko family ma megi so pinien matini kono a lok mati itineno ke title ma Kenya wide ngo climate smart agriculture mano yani pu ke der ka wadwa lep me pa en fu ke dier ber genango in nyalo cheli ngeo te gwa kon bi wini ki wat panelists madong ki tie o studio kan olo togo bi miyo tama megi ki experience ma gen ko kar me ki ye ki ngomo kena madam te timo ne ikin gamo waji kono ka che ne no itika timo ki bene cho pin kenyo wak meno o mi moral bola wor ma mati winyo ma mati ne no bene wak bene e kwan kar ma megi ma chiel ga cha timo smart agriculture no Wachamo kano wagenga wakaro ki cage, wakaro ki gamo mano mero. Pano wakar ki ye. So, labong barakar wachier won wakelo panelizo ka ene. Bad mapur piya wachier ka nene. Nene ulto itimu be. Kenyo medio subscribe eno ni ako ki maati jo megwa bene. Yan ene gen ulto tielo kowa wako marwa mede itimu ngomatie. So, wachier waneno wakelo panelizo ka ene ni ako wachiero programo ko kore alamin wajuis jule matek itieni nga. Atia foi tutwal amor ero. Foi tie lo ramo yo foi bien. Foi bana chwal mot kan bor kono. Me wasisa public tie ka ene makome omera jule. Ke dong mego madit ben tie kanyo ko tina chen kan matie nget mego. Pio ngewe kigene kai kwa yo cham kan benere yo. So tie pio. Foi tie omego foi tie. Foi un wen. Ke that Foi lo diang moy ki lo tiene que le mar. Kina kipindi molo ko. Diang. Amor luak tije. Now, panelists, moko ajolo uno duju pengo ma pekwani karo mego raptien. Jobo kene kadon ke biana kon ke biana ke no we ko yo, chuo mera nyim. Ke ariyo yen mete wa bena wa jolo yen no do for bot yen pekwani karo mege me tuning in. Nane sharing but jobo kene go bin go win phone matetin. Mami ket ma pol karne biano wanano ket mega buru kere nga pol kar ka mega buru cho digo kuman ana cho wa waje kumano ni so olo ko raro kera mega te ker wa bene nyange ket penge etiening Atie. Foi un wen. Duana tente peng do mami. Ina do atie do tiene muda karkudo. Atie mo be atie jaran atie. Mego ile mot. Ile mot. Ile ko bana ko. Baratie. Be. Mor dano ducu foi dan wen. Lok matini an pan yang ma be tutwal lok me yen me pir yen. Atam lo tiang jomo ken ele luara mo ken magiti wa tikegi gen bi tiro nei ma be an bena winyi ki ye yen ma wulu mo ko pa niang no ba Ako gere bana tie kere mami pe mena yen ke kan furu ka ronge wai fure ka rong go kar wa pero le ja te kena bana ket kwele ngo nyo ket gwa ngo mai gwa ker wa no peda welo chat malo nyo po kwan ka ber mala twal onyo furu ket wa bilinyanya ke ene wa de kena so pe ber ke lor ma ibe te me yang bana ma o choy to atalo yaro gi nga gene ene wa ku ke ter ko ni kena wa yang chon ni pu ma wan pu me wan no pu ma tien ko ma tien no wi du ki tok or ma la kwam ki bo gi en ko tiu gi ma ka ko tue
ipon ento pu wano pu eka we poro madon kuja ma jime le ka ke kwani mier pong der ka po chiek mabe chi pe pong der jime war pur no duong dok pur madon eka madon eka ni mario mogo eka pula rio pama anyugo bere puro mada jime war pur no don ma tio bere tie mer te ot kenyo mano konyi pe we ka kot tie pe kar do cher we por kama bo chale pot bo gi bo mala kwang o tigu luo ka gi no ti rumo di ka te gango mer pu ma pu ko ger be no ko ni wa char ko ni ber wa wel mo tar ye mo war pur mo no ko ni chingo to twal en pul ki mala kwang tigu luo ka ki ngo twal ngo magi piero en ku yare gi ber mo wa choiro yare uno nen kata miet kere ba ka ngato guru yare nang yare no miet to twal bar warno po ngeyo yare o cher wa no ki kunu kam wa cher ni wa no ne yare kari dong dek ma ge war ki wele ne chipu ya churi pu be to twal mo no miero dar po to ki ngam to ti wa pe ku chat ngam pien ko wa lo no wa jin wa wen ngam mama yo ko nyo wa we kai ne ne ngari ti ma be ngam fu chi kon be ro an kra winyo kra pe ro gang ku jaw chok ko le o mwa pi ar yo ku wiye pa nyang ma be pa dok ki nge ya chi ti ne to dong to te bara ti ginana ti ga ti ne gin ma chon ma le go ti no tu chu bulu wen ma gi ti ka winyo wa ku nge ni ngam ma ye pi wa dok ngam bi pi gin bene ngam ki le ya yo ma bi na ni me bere bi mer ngam gi no ngam ku kon gi cái to bên em ngoma yi mi cái kan iye chi non ka yi be bi be pe ki yi wanda ne ko ngom pier tek to twal kon ka ki logo ka ki timu nga nge ni ngom wa go ngom ya chuli yok ma pier tek ka de tier be jinya ri kunu dugu ngom mudi ka de tier ko na ka se gi ri kunu dugu en ngom me kuni pien jone cha yi pe be kunu be pe yi ki kunu chalo ko mbero tiga nen ne kan da ko tiga ruen kan bat ke mira ke duok ke kwene way ngom gang ke kuja ngom pier tek atama pa lo ma duong to twal ko ngagi ka kanya mor dano duju be mami be one of mate one jolo in dark bentien mario we no we chera tire yo me go we jamati ulto ke gam kana ben magram be kom program atene tin wa chara ke tung bot in lo ramo e pian ket ma wallo ke cengcha ini take again and smart agriculture ne ini take and juman smart agriculture ne ko ma be to wa ket magana ke timo ke we ben ulto o kelo wa ben dong wachero maneno kere no kitimo kere chi kunge ma mege ka ilo wachero ka neno ngom ke madande timna kin penko watege video chiel mo ka en ma wata per ter mero wanyur kidano kir ma jogo ka tiga timna kere bene so ma pot po wachero ma bolo ramoy wa kele ne ba wa ro ni lo ramoy ne jogo kan go lo ramoy mo man Christian yara yana welcome so peno and we down to so Christian bina wacho wajole ofo tiene ka foi jola mada foi jola be mata ambe adanya ramoy wachon matidi nying mo chaka wachon chingcha da buku kiru chaka kere tingu mo ra kabino ene no bena ta ni mi abet ka yin lo kumra ye we cha we ambia wa di mo be di kumra kata ra ko kere anyway ma pole pe actually mod bot uno wen un panelist wen down wen actually mod botu kadi bana jomu kana magiti kana wa amoro bana mod ke kan ke wi tiano ni ti pa bi ring total log matin ke wati fu ki dir mi fu na fu ki dir ni le mono don kon kan ke woni smart agriculture so fu ki dir ilo pe ni ke kini fu ki dir da ke dir ngoma ti kon fu mi kwani mi kweri ki di kweri ti tongom ti ene kumen eni ti wani ni fu ki dir ni ngom kadi ka ti ke ma ti tiri o nyu ti ke ma dit
ngat ma ngiu kit me fu ki ngom ma tidi be ram loy ngat ma tiki ngom ma diet te lo ka ni ka di ka in tiki ngom ma tidi pe tam ni pian in pe tiki fam nu nga ma tiki e ka mia ki wie in la ken gang ma ni eni fam mu pake me di ti me be me te tam me ma like ko di ke ni be me a yul gi ke ni ka mo nyo ti dore fam peke ki area ma kumeno te lo ka ni in ke ti ke nyu ke fu ke diro in ngumi ma titi ni i ramo be ke jimi ma bedo ma konyo kuni ti pitien ka no be ka win fo nyani we I fo nye we tami o lake I kid me nano ke ngom me nano ngom me mako ngom me tiki ngom ki dok me gwa ngom na dabi mi wala po mo kene ma ramo kunyu wu da wen wa wan any penalties wen tikila te fama mo ma ti te pe fam ngom e ka chiel kare la mera mo ni ti da tika fonye kita en rom tiki e ka chiel enuni me peto cham kudi ma pat maka kano romo ke pe pe beta ko ke ni o gira champe ni karbi ke champo chia korbalo ngwa kati tie kudi mugo maka ini piro peter mo malaji mati tiri mo and then ka mu kan chal ti kan kuda chiel o pelo o be chalo baro kada pier ke chiel don pe noy don ber kenyu ka inde tiki ngom mati tiri kada tian me ma tian bit bora bit latia bit ki tian kita ki pimo kede ate futi na ko nga piero pelo enuni pebe ri de ka ken ni cha cha ne eto pelo ni don pe bi noy ma twala no ma ti ngom mati tiri ente ti ko pelo la po mo ken ma ro miu ene tanga wuzi unyo binjali omdungo cheki binjali inoni la père mo manoti gan kuja ki konye bana konya ke chene en tiyo yoni en bichar ka wilo reiko meteto de ingumi kari bana nyo I dog bikal kuin ngom mo matitidi kuin ngom matidi ro binjali achiel kunu yiko en dong madu tuido bieno do chungo dong timalo inde chiaro ki gino mo matitiri chalo pala gini peiton ki kweda ti pala chi golo ter mana ti ngolo binjali oni ki ngolo ti umumu dongene iwe obiru kenyo eni do ka maleng ti chanyo ki panyo rego o terbe ki der no der ka be miet be ku loy binjali me tere wilo ki wa ma ki tar ki besem manani bu chung kenyo fu kala ni ko di kolo ti te lo ni iran peto binjeli ni ingom matidi ene kama lo ko bion li tiki ngom yu me diro ram peto en tanga wuzi be kit ene chula chel mani ngom pe nero gana di ti a ke di kwenye me peta kwenye amati di wati ngoma ko wati ka te to binye wa kwani en tanga wuzi lo bolikin food manu donc ko do ke kiyo oro wang ma be te do ke gina kik ma benoti no pediti bala chene ka wile ji mo chala binjali gin cham krenti chal kaliri gini te ke piero pebebe doyo be pete manno ento nya ki ter kuje no nyige tiyo maduong chal nyik ful lo be si be ngom kenyo pe kar malai kadi pe ki ka gwa ko cham no enti kenyo la yata gi ku be ni kadi inti ka iti renting already kamo kama pe me be ento pe ki ngom chere non gunia en matian kadi gunia ma yank charge ki ma opon ni butia mo bini chipo kenyo pe kwe ye roba ka la yata ye e oni ento smart agriculture smart farming itika tiki ngom matitedi mo ento itika tiki technology ma pat me ma kelu chamda ti noni ibi la yata tunyma era ne Japanese itika timane kumeno jim tima duong da waje pole wen kali wa gwama ge wen ti don atani wa da ri to alo era da down wi gi cha wi lo ni ngoma ma ke tika la ye
ti we ka da di ko man kan da ko dom ti ko na bi na mere a fo Jimmy a do a bore betal Christine bien ka kira tiar kere kare kon me bedo ke ngom ma dir to me le pi mi kare karne dia per merger ento jumu kana kere ti arapa kar bena ulte ramo gor ngome ka buer so pa ngeo dong kid mano ngar je ramo tem in metik pa arate town kene kara itia willa yara willa ke bodan no ka ramo gor mer gine unia che e chong mer bagala yara ke me pa ne come che ne no la yara come due mana so and it is a valuable information ma in ngara chel my cheno pe ngeo ne no gane ti possible de ngeo gane ti possible kay mel nyang matot iramu kube kedwa we wan no ngat manu ngeo timo gano money exactly we no okay lu uponyen kedwa an ba atiga me atem project money tini professor pe ngene men wasu ze kon be wadi ga mo achira re ye bana bien entin mo be leo ka professor en matero ga mo kana no ma put pe ya wacher but men wasu ze public kon wachi neno kon ngomo na chel ma ngara chel matiga timo na ki pajo ken pen kwicha ngoma en tiga timo ne man olo to ka ben wa lubu le bol ma mege wan pe wa kano bene ko mego bilake so amer video ne no mo chi win ngoma ya ta ti wa ne chi olo to ke tam ko kain pera matem ngoma ni cha ta tem ne so kon wa chero ne no video ma de ter ka enne ko wadu chi wa ne no ken mo ramo kar bor men wa se public kere pan lis bukana me tiga bien ko nge ya lam tal tila mo district Uganda tiki yen tik eka boro 0.7 mako biti makapawi biti pero makali wari aga boro pero yan man ti project weke kala la wilobo ni yamo mabe kibene mer me tulpan kumet yuti mo kana e alego danum kana e mer ke pier yan achalman o pan la ma ceng kibene mio chamcha ya no pak tie mabe tare ki kono yan e bana mer chara bana ka ngarti ki mere ye chara ba nama chimati 0775 404 959 nama chima no ya lega lo warum kana ne ano gin ma ti mon mere kene ti ma gin ma ti mo lega pala de ma tu ngom ina le won me gam kan ma ti wa pa tiki mire me pierna tira mo kupe kela tiki sidle aramo kupi no ngom i piara machalaman kadi mai biro gangbel no tiki gini project keden mal gena ke alego dano tutwal mo te ngom omyero per project wage no ber maduong mana ye gin ma ta no mera waj bot mo kana beri ko fin en okay neno ngoma lam Charles taga tiamo na kila mo eno ma
obero mwaka marama para bich yere ege menano don mabeja ma in pa kwanya background noise ata na mero piata kwa winyo ngoma tete background wa winyo mere kan igi yom winyo mate ko nge igi yom ma ini winyo mera gen environment maber yemet ma in ana mera wa en kom ka medan bede no so yene no pero 15 years ago mati over 8 acres ma in ka de puro yen ko den acre marama abor jerga malo kera dano Piera Beach go puro in one village which is only then anyway we pa chat na bo merci za bien kon wa kain smart agriculture gitung bor ka beteta wa kon chamo kana I got so excited me winyo ngoma te me ken pin ko en so bien kon wa ajele go mer na for total panelist ki jomo gitie winyo wa professor Tinpe gumaraj internet pe tia connecting mabe chi amiro chung makaka kanyeni smart agriculture gile mono I lewa chule woron wa ni pugi diro kainen por pakot pe gene tutwal kita romo kero eno ni ka ko por pakot pe gene tutwal chi mir no iti gi diro dok ti gi diro eni gi ngom moni kadi ti ngom madit ti ngom matidi lobo kita no ini if yobo kere ngom wero chek cham mabe dok yobo ne wero chek cham mabe romo bere chano duro pot yen nyo duro jange wek gene wek ngom ma yum mabe o betie kadi ti ngom matiti ka ini duro pot boge ngom chediang chet digi gi chet gweno gi kamono pore yeni chamiro bino mo petendo ni mire will fertilizer con will fertilizer gi kwene yero mo tigi poro boge e mano tia tika gine me duro ne ka bir mo mano nok I mo kama nyen ka koro por mano top mabe iromo cheko cham ikamo mo titidi so kita professor waje kede enhance climate smart agriculture tendo ne itiu gi diro ni me goro fertilizer nyugina yubo cham instead of wila itiu en gi jem mano tingeri ni wero gina yeri muguti maka ini piro kade wa gine luang ginga gini pero mo gine iro mo yenyo kid jem mugo mano luang luoro gi chi pire ngere kenyu wero luang pe balo gine nyu kwidi nyu luang pe balo chami so smart agriculture ber kire waje pugi dir ka enen kot nok ena no ni miri nen ni karika jogo pi mo mano nok ma itono tieno kar ikar mano pi tie ni bati mugo tie gi nga gi ero mo no gi mo mano nok ma ka kot tie jogo en gi bati en ni pi pong I kamon mano ini yubo idago mo nyu gi mo ma ini yubo mabe kar mano kot nok woro gi ton ne dong mano nok I cham mano ini gine I ti pur ne ni so ana po kar chan wani professor no men ti umine maditi wala rio du waroro gine waroro poro wan kede min professor maditi waroro en bino neno mega wa puro mere en no watongo plot I compound kit eni ma ana piro kabino en tigi nyanya tigi bili nyanya tigi nga gine chi wano ni gine kwidi balo total kwidi balo jema wano piro kabij gi kwidi chamoko chi wano diro mo do wa kwano kamone ni ngaro mone gi Kenya ma ka initi ngero smart agriculture we kwidi po bal jema ni total ka ini piro kabij ek nyo bedi go ngwena bijini ingere eni o duju miere pet la yatra nyo pet kit kabij man ma tui ati ni ma pat ma ini gini ma ini tika ka miro pero neni ji pot la yatra ini ki jem ken ma ini pero around ki charo bo ki nga gini en
kwidi en mano ti mol mamiro bini kum kabej gino en pot la yata gino en pot kabej ma donga tini podong gi bodo ka kenyu ka chama en mati ngere ni ini ngi chalo kwidi en gi tigi cycle by the time magi o kum kabej ni no dogola popo dan mapol gi ngi cycle megire mano gi chake gi kwidi donya gi mon magi bedi poke ka dong dogola popo. So en manu ti chalo kwini ka ini pira la yata ko ngit ka bi ki wo kwini gi gal ka chama en porta yata en by the time ni na ria dek moni oni no go dola popo gi ara aya pegi o kum ka bi ko ma ini ti pira neni men en kita wachi kiro professor wachi permite ni insecticide bit ka spraying kum gi me bara dok chama ko ini pono do ka pe lo ma be ni ti do ka chama en chemical ni romo tigi chamo kene me buro wikiri egini wek megi ma ini mirone o berno be kare kai ni tigi ngoma tidi you tigi ngoma did my tigi kero the most important thing is actually gopi ma romo tono ne manonok gidok be kare kai tigi ngoma like you tigi ngoma tidi lo kit kodi ma ini piero ka ini piero ka na piero kodi ra eno ini piero kodi gi mo mano goro pero mo chiero ching ana romo cheko ra kamor manu pemiro pi mapol dok do tima bub lo ngar mo pero gi mo manu goro pero mo gine pero mo chier chin so gina pia te kanyi ni kodi smart agriculture miro kodi ma chier chin jogo pi ma ini tono mano nok kidong kikar mano gine pi chini ini romo jogo ne kamo idago mo manonok mano ini chwe no kenyo ini bere mangi kar ka tie ene te por mo ne ma ini gine kai jogo gi bari ci kormol ma pol ci pin mai umo boga wiye ka kenyo ini bere mo kwe kar ci ngo betie ka kenyo ini bere mo kwe lo ka mo kenani so atamo summary ma aneno professor Choy boraka nyene eneno ni mo ko ka pe tigi chene me wilo fertilizer jog poro boke du ka mo ma ini mero piro ye jamini chet yangi chet digi gi nga lo mer kira no gi neno kere jamu tie ma chet digi dok pe maro yo chet gwen pe maro but iromo kero gi kama papat kiro ini buru gi temo ne men maromo tui mabe ka chet yang ka chet gwen but ma pir teke ma pira chetwal ere goro poro boke be dur ne gi lum en mano gi puro en madano wala o gi kere tengine di tengeng dan puro ka gi wala o gi en ma gi wala ni en no bero beti di poro ka tok en ma gi tero go tengine ni dok no tengeng dok no lume dok come yod lo je ma ini pero piano ini duro en mo gine ni o do iteng poro ata urunge ma be kira lumu go ti mi teng poro ma kom dok be lo gine no ini pero piano ini duro ngom e ri o duju ka kamana ma pat ku yan so na ma kira ka pugi Diro ka kot peti ma gene tutwal ni tigi pi ma be gidong nen kodi mano chier ke ching po better pian e waje gi mone Kenya ma o chier da o guru ira bene and madalok me dikoi ene me e pero gi mone me wa o be ka boru wi insects boru wi nga o lwango gine kin magi o ikom gin ma ite mer gwa no karo me geo gene that's actually pretty smart. gino wego watimo ginene ba piano giponyo wa gi biology ya giponyo wa ni lwange en man lwange ni pe chamo gine pe chamo poro kwidi ma gin nyalo ni aye ma gine ma chamo poro chino ka waro neno no i book biology ni kwidi ni ena e kar ma dong gi yenyo poro boga me chama ma no put po dola po fuori chamo dong ma dong pelare ni so waro neno en cycle en wajo okay kilo cycle le tieni ka chavira chiel by the time ma chavira chiel romo nugo do la popone ka ini bodo wigi por la yatra ga gini ikire ka chavira chiel no go do la popo ma pol kan ka chiel ariyo mo karo
No karo gini na ariyo ni na 24 hours can get dog for chigi. No part of Well, kabin no one can be a charne bolu punye ki bud prison police ki jomati or yat mano go a kama wo mano porogi pe. Ene won mote wa kenyo o maglo ken itu pian polka dano kornia o tirubalo korena wen o tirubalo kono anyugena wen so dearnetie kai pe ngeno twal nene kube ke jumati ngej en pian kan yo beti ana tega fu ku beti bana so ngej en nene o to wang ma kwanyo geno mot ki kantina chera teme kompor na bene kan kwicha werno anana dugine Temple Kare, e timo ga pe biano e corne au tiet kono gene kono chame po time kono kar bere na kar ma cham kan po merbe kar ma chwe o kala ke jum en ga kar mere e wi mere wi u bin ches mana ruate ke timo ngomre ken ma kar te wor kede la men wa jois wa ben bore ga pine wa chwa pen lo ko tin ba gana per te go ritual ma ka ngara chelo kwanyo oloto tin purwa ko bere juma juare mo oloto daglo me fu ngoma te ma pena ngene per le betikin ga ini smart agriculture ne bena so just ka ben kong se gwa kon mane wore e lore kare kom ga per le gine se gwa bana so ajo la mer Ana foya tutwal jima amoro dano ducu amoro wan lu panelist mo ti kany amoro migi na magiti wako kuja magiti ka neno wagi miyo be lok mabejo kachiel waromo timone wamiyo tam wakonye kenwa an amiro mere loko lokom yen eno ma eneno umek wamon umien wani oloko kibena be gam manok lokom le gen ma aloko ke dano mapajo gi loko bene ni lokom gwako le machalo diegi ni bene is a very good business makubiri tika going on dieno dako nako diege do dako kom rinyo mabe ma dano moro kubiri kachiel go pege ngero pego kachiel chi weka ana wajo briefly again ma omen wa Charles lamo wajo mero latin para men mamana eno en tigi poro da poro casa boro ki wie kero winyo weno wajo ni upero gini gere tuku ma ko cherga wa ala me ana pero yena money ti kany maybe in 5 years no gene uchero utim en training moro mege mia bodano 6 weeks kini uchero timo biol mero chako timo mege chidong anda biro ka wera ga biro ka ne ana wa in ba gine ma ini timo ni dir ma be biro gin ma be to twal bori chidong eno ne ano gera head ba pien en ko be keri winyo wa ne tigilu te ano ma mero twal gi school kidoko bene tiki jem mo kano no mero eno tim ma business ma teno ma en timo chi ka unu neno statement ma eno wajo kenyo ni uneno poro me yen ma en tikwere ni I think is a gonna get one a thick tree is in a very high demand kom yen achiel is ranging from 200 to half a million kom yen achiel kan ka bere dong ma dira de dane romo bere we 1 million kom te yen achiel inano chi eno fur porne ne kero winyo wine 15 years ago ento yen gi ramo chako ne from 5 years maturing maber at 10 years chi ko neno patches kina eno ma wuno bera nene yen ka eno kwanyo charo mo kene doko piero mo kene ka kare chi weko bit ka replacing gumeno chi dong en gera tie long term business ma en timo ene kom yen eno ni ma gin mabe madao ma kero wiwa wan weng tiem ni ang ni wan je mo kene business mo kene is a short term business mo kene is a long term chi gin ma ana nera I think omyero bet example barwa weng pe dano ma waka ken kadwa wan panels mo atikanya kubudu mi wa challenges ma dip ma waramo timone kirin enano kirin ramo timone ken anti ila mo o wajo bero weka ngaro miero gero wilo yen ki bore o geno contacting en ki runo neno geno ne neno na machime eno ni gidok ben en tiki connection lok me seedlings ka ngaro miero romo gamane ki bore gi also ngom pe miero madit 10 acres romo timo a lot of jami ani porne eno ne pe ite yen kenyo ti jem mapol madama eno pero mo kan ma en bene charo
Gee, I'm so impressed ni Charles otimo gima maber mada ma wan we omiero wane an kiriyo metimo ne gima matiri pe wane an komberi kanye ke kan ko wane no nyim pien an ko bidong tika chamo ne tika kwanya gi chul school fees polo tiano tika mere business pere wa jume bang bene gi tika penyo ne ka girawo mi yare lori wa ko mi at least 4 acres but give me brand new lorry but gendong ke gamo ne gen bedo mege. So tigi gim matiano mapol ma lupe gi lokom le anati in a process me yugu or megine or meg wako digi chi digi ano ni community business mo mabe madagang maka ngara moti you start with a small amount pede chier maduong ne amier kon digi 100 koloko dok bene ko bene kir yo meg wako digi dong ke lo kan wo pego bene ke lo ini yubu ot dong bere dong grofa digi dong bere grofa Bedo atiki chele kaine anyuri nyori that is part of my project there. So wuru nyoro ne digi bere malo kenyu and kier diel ni is manio kenene no winyo siza waja kwere ni kier diel eno ke ywe weng dog onyo dog kelo dog ngom mabe me piero je mo kena chalo nyanya gi la yata mono la yata chuli ineno chi wan wabalo kare ni chier diang kono ra chier diel kono ra tiche tie jeme iguni weng tiche tie beru chelo kero yanka no dano pero diai pa jo kujani gine mere del diang mere dogo mere jam mamiet gi mala kwang makonya mere pe ento without wilo ni del diang actually tigi chiara madir mada pien eno ni gin mege luoni leather bag leather shoes ma wel gi tade dani en ge jem jalo eno chi jem ma wara gwa ge keli wa profits iyo mapol keli wa chente iyo mapol wa charo rio wa be charo del eno ni oli weng neno chier diang weng wa tugi no maniwa ie so omyero wa nero keriyo me konye ken wa Christine loko gimoni maber to loko mpiero je matian tutwale ene chiero bot small farmers onyo chiero bot joma gi miero piero cham magen gi miero home consumption mano miero gen go cham instead of ichuk gulu ka chane ne ka wilo cham ni duju one especially chiero bot one mon ene pien kala chodo cher ka tiji yin bede chak tiji wi manok ne nyanya mo be apier tok or kan pedo ka bet ka lego chana lega ke bor won baby ni umiero mina ngom matiri ma initi kere ni make use of it pien gin matie ini ramo goro ngom mane manok I piero nyanya iye I piero en kiro nenen la mer Christine lo ramo e wajoni I piero binjali mo kinyo manok I piero la yata gin matie onyo dong pia onyo kari kar ma pinyo tuware da onyo pi komberi tai tie kaka duju ka weng ineno one watiki problem climate change and eno po waramo denying is there ento bene kiro ngunu neno kwere tutwale mo dok borwa I north kiro yen gitong kwere maluba gi lok me maka chi adedane ni komberi pego tie lok me fu champe dong chiek kira yang chon no kot chwe duma dek no damo yo poro damo choyo chame duma ngwen kot chwe mabe we duma biro kama ki chako kwanye chame no chamo chiek mabe komberi pego machalo eno ti umier wa lok mindset ma megwa kir me pu no kir me pu mier wa pu chama wangene ka wa miero pedo jemo di wa po wa re chuk tutwal ikero nyanya ene gunia kero nen Christine wanya gunia en man ma tie plastic ni ka ber ma tie plastic onyo ngomi iye ikero nyik tungulu gene tungulu ni moni kenye kero ikibete kenyo ino bene nyanya bene kero kenyo ka kone tiki ngomo matini nyim oti irongo pero bo last before COVID 2 years ago I learned and can appear le yata mono uchiek maber da chi ngomo matiri ma inti kere kari garden ni matiri make use of it wa ko konye pede ka cher ka bare chi le an liwa pa me cher ka wilo dek bo chuk gi nyanya ti kwere wa ko kon kore didong
farming magilwoni irrigation maya winyo siza wajo pera ni on pigi ngani yang wan wapunya igene wapunyo history I suppose kadong we are football log me Egyptian irrigation one is a doof I think if I still remember it I still remember it pimo mano gitero anya poro gitu wero gitero tiere poro dying so ngaro ko so irrigation can be in a big large amounts in large amounts no one wakero ni odo technical piano omyero tigi knowledge mano initiyu kwere gi machine onyo machine makiero pi ma ingwejo kwera ngweja di poro we ka chieng tie chamo betie ento ma ini romo timone chalo in by yourself ni ini onyo gir pi ni moni winyanya ni i onyo pi wi bo ni moni kier manok itimo kumeno ni dong fu mo kere i poro matino ma ana aneno my sister tika timone era yeni itok gang ma megi magen geti is about a plot. Ikin plot en opoko opiero bo kany wagutigo opiero kenyo ukero matoke joni ko pe wilo matoke yange be yomere na kawa kenyo cha wen ka wil kona lipiara di ne tiyo mat joni ko bi chambu goya gi gange joni ko bi tika cham bo gi gange joni ko bi tika cham muranga gi gange chi tigi ne ani kwanyo chame le wen leje mo kana ye gin mane no mien wasiza waja ne oboke tigi tij mapol mada pe oywe aboko onyo okchien uket ene por matidi ma initi kwede ni we okony in gi ngo ki chieko cham mon manok ma initi kwede ki pi ye jo matigi pi dikal ko pol kar dan ko bitigi pi dikal yo nyotange nge tokgang ki will en gene mon matino ma ge kier ge pi ni duongang konata so petchami in a small scale me your own consumption instead of charga wilo jim mo kana wilo yes mo kana wilo ge and wapunya wunu we wan nan keriyo me fu am pange so much about smart farming but the little mange atam and enone ke kan apoiro to al we aduoktal botu bot panel mo kana ji apoiro to al apoiro beretwal and ya ko wa kelo example wa nyuru ben ni watiga tim na chalo art deal chama yo ma mege maneno met Machao can't remember, but at dano, but to tell the my better. Mangani, Gay Chow project, and what dig ben a can ben no get chicken yacht, Paco and Ubinya, then Chamukan, but Chow check ben, piano chat dealing again no. Narmo, I win Narmo white, Chama, and Narmotio Gurga Chama business on Megatia, each or light Papua, Janican Challo. Only large papaya is very good for fertilizing. Yeah. Chalo bia char chalo ene cho gourmet like papua kan ene ter dier gere ene man dier pu ke dier ene man plan dier kan ben charo yeni yoba cho like papua ke ba plan tit ben but ga chalo ene yam no po winya per ko bar ko ber ka de winyo so jo ga ti agwa le mu kan maybe there's a yo mu kan men no ga mu kan ki kom kera yam gwa me diang me fu ke me amure de kan ko ber no to ko wai cheta diang tie kenen yo meti mone kon ning maka gi ene mane che mai profeta wa je mane chet diang e gene wen gramo rubu ne kon ikwe on ngage ki yo do maka kon do manen watiga ton kar yen mar men no watig mar ke maka mer wa war kar no bane so data wa ben bor kon ka ene kon ko ben pen lok ene matien ni mero chako ching ya mate. So, Dr. Cesar, ka bin botin mo bin Ana foi de twal a Jimmy, na moro panel is weng, kira moro jo weng metiga winyua. An kono, fu product tung siya de twal. Ento, mauno pura kwani primary school. A bedi a group bakilwoni young farmers. Pange kaputi ento karon, you don't know, don't be young farmers no pira tek mada. Mauno wa timu wa competition ben. Ama a team competition them out up to district level. Ento piano, piano,
Pa LUO yo mo kan karani me ento me ngeni atiu me awlo me cerca nyuto ti chewai I district level o kelo yo twin tutwal da we ne ji mapol den da no gino pur no ba pur benete ot pegi pur mboro twal ma beno go ber ka pur pod dek chalo gene cabbage ke bilinganya ye ene don't go ber kan yoto ne da gina ko meno ni ginwa pe pur kan bene da chamo bene adugu ne ber tieni a chamo bene gin mo pur che well ana kadong Kare man me modern time no in fact Kachoka Madrid Magaloni Food and Agricultural Organization. And you can take a look, man, smart climate smart agriculture. Then climate change no tiego dong. Ukira yela dong. Silong miro kinene kaini pur. Pero kay pu lanya pu makuni neno niyo. And lupano de mo mi example ni ki kodi machero gene. Drought, ma gene ke ramo per ne oro, ke ramo per ne kar mo ken. Kidong lok man mengo. Di nong pi. Yeah, yang kar ma wano pur jani. When kermer gine, jer ken, tu kermer onye pi mi porro. Kombeni dong tirong gene, kede wa gamende tika yubu gene. You make kelo pi maglone micro scale irrigation mondong manodong injina dong gene kok dong kadong UIP dong ki gene idam inde tero de pordong mon duju me yubungo were dano meding on Pietro Cham kede way oro yeah yes kidong la megu joizo kelok mabe madani ngo ki tem diversifying bene Pietro yat Pietro kidong gwako le Pietro chalo kita anything you me gwako DL and DL pe DL bene dak bene ram chadone dak bene kelu cham dat doge and chetane dog manu kenen so Birki root practice, painting, can. Kidon come be again, Matiga Temir, all of East Africa, down taking advantage of online, all of East Africa, they German, Maggie Tigik game, Kele Mat. My is an online thing, my any advertising in my team on an online app. Kela fu matua guru, twer chat jim now that way again, when Nairobi. Then there is an online platform. The whole idea, kadok, la fu again, cham, toba, know don't prepare biru unknown yo mingo, netualu. Gemini, where he will. These online apps and carry your product or my company don't get even a delivery system. Maka ini itiro they a kai chodong it will try to Gemini away from market. Down there they get mapol. Now the emphasis of climate smart agriculture any mere chamo betie and to kind of tie ke no ma any ramuti mone my ramuke di tiene sino da ko ni bene we en tiene me no da ram will dek ni no ram will get pot dek ni ram will ke rio bene be ti well le nyut ba be e mangar ma tiga pedro yat Yat kill Shannon attack. Shannon don't and children tell okay. I don't will sham bene. So well Mirkiti Jim Mapol, Peggy on a shell can.
Bien ko ma dano tie ke pa tek ene e per full e ariyo cheurien full po me po me trio no why ma peto to le yeah ci donc mi ne yenyo ko de ma pat yeah cham go chalo boto bok nyu dano pa cham gwana tutwal en to gwanda kombedi ni tiga me tutwal I kabino mapol I countries mukene kedway in West Africa bien gwana ci yero ceng ma peto ne Kare or influence for the Uganda you know so cham kumeno pe tek kagina chero ceng simir ibit ke por mo ben ma no Uganda ti where kay bedi porro kai or wo ram ko nyene put ko ni so nongni tigi kit ko ba pat maram chero gin ceng ene tamana nak mana tiek eno Dr. Wafue Mater, anytime a yeah better ma kay nano mot and kiro mero wa tim kariano mero tim mananak tim any tim pen kay kulu iya chiel pen en ma wayo timo anima mukaro bena ana pur maramo eka marama dek jalo bene kulu pen pegini kare bara baba reo ken ma pod wa ko kori so en ne ngeni mwakani dong not irap telego so ka timo gen mangeni Oloto ka en ne go nga chano mer ne o covering gap mon erne ma kar yene paska wa ben bore kong da ye wa chero ne no pen chawaro tika chero gere but per tek wa win ki bot en bana mi tam ke loak che gor en bene chao le en ten be ja ku ke dero en pa de ku chawa I'm for down when I'm for a panelist magitega nanwa. An atie mer gi digi ma yanke me na digi chago nywal mero madwande da ento apegi ot chalo eno ni gi goyo rot kaka endong Biar nan ken me yugo ara yedong aya smart agriculture bora nan ni ken me tiji ngom matidi e ramo no en le ni kero chambe ni pero ka itiki kero meno kama me ramo timo like pond me fishing bene ramo ker ne kenyo again bugs and na keta ke wajo ni me pero jemi en jema papara no koni e per la yata mono la yata ma megwa keta gangi iti bugs ne kombete ke chare bian kiu ka joma ngeo ka en ni bian kiu ka cher no bugs en ni tema ke char ti en ke ker bugs en ni ai dikali maramo koni line di kono rega pa ne per lu ri chamo madong ata Gida amero wache neni wiwa wilo wane kari chao neno katoli yang mago bino. Inge gangi o weng no go pero pod gene. Muchungwa chalo le mungi. Kono yini magalena gi ko nganga gi. Ero ni anene Israel. Gangi pa dano weng. Go pero at least fruits maroma ria dera ngwen mapapa. Israel liero beti bod gi kuno. Iporo pa joni tika vera money man cling film but is the heavy duty one. Otyeno gikero iwi poro gi. Wek gene kuok mano agi tengo me ena ye doko pi ma megi. Kita cham gi chake eno. Genana neno eno. So contribution ma be mia neno. So amerni dano magitika winyane kongo tem ti eni. We're going to lock a be being on che, be better bear. Conyo gi je madwong. A foy. Better. Now, mommy, when you don't get on go la or near go be climate smart agriculture on who get there. Gina pe winyo be ba gar kidna u dano kaka uno ceng pero bano cham winyo tong kita yo pe mukere tigi pero gino ka kuok pelu gin ya ko samo mukere timo ni
chi no kar wan bua puan ya ko pe wa den cham pien ki wu winyu kar ma chon ka ke ben chi rien mu ba cham ke no ti ma ta katwal kari ka ni we ke ko kar mo ni en ma no kar cha ki cha pu ki cha do ma de do ma ngwen do ma bi chi do ma bi chiel ki do ma biro me no ka kar me ke ja bon wang da enu no jimi pe li wen wa wai dero inen chi ka jimi en ma tiro ti ma ki pero ki kita ki tiga wati ne en ma onye piye ulu no tie te gang ke ma konyo ke pien wan gang ku ja wan chuli wa puru cham o chui ke ken kar me chui chi cham en ni mu ken beren ki ka ker me mar ko beri u ger ka mar ko no der dong no e chwa la tire che gwa bel dong pe che gwa la per no pe ki charo wen ni mar ki ko ine chi en ma dok wet ini o i cham ma ki per ma nyen ni ke cha no pe yen ya ke chi chwa da we ko do ma bi chiel ki do ma bero ki ma o do ma bor ye no cham che ful be no che ko jimi wen no che wa kal be no che ko la bi ye do por ba do ma bi chiel ki do ma bor do ne pe do ma bi bero do ke ki ko me no ye no gi mo pe wen mu ke ki ne kere ya guli we cha putie ko ndo lu se ku kwalti dera o bo ko putie o bo ko wa go ke kon wen gi do pe gina ko ni wa en nyim man wa ki rubo ki kwe ni ye nyim en magi te on kwe ni ya ye ko ri en te lo ko me no ko ri en to nyim ni ma len wa gang ku ja wa ti ko bene pien mu wa ti makaka inen cham pier tek tutwal makaka gwako chi wa punye mo mot mere wa punyo dana elo tio elo mier gunge kin me gwako cham ke ngage ka ma ki mier ma chalo kori gini peki wa bed ma leng ka di kori ngo ka puli bula boya chel karmo no pura pe ki gimo be chi da tie mer gang babuj ko pul chi no won orani puti woda chi pul po mabuji wengo bero gena po chia dogi ke ken chi dong pegi miro chi ki poro ki achikare go kwanyo chi ano mega gunia dek en dogi ni chi ap kere wi baj bere ki Kampala atera biro to acher kere wa kit gum ya we en ma we ki ye dogi o ka ki pet ma pul ma doni we ana bi per dogi na ni kum dogi en e ka gen gunia chiel ma ana cher ke ni a chero ye pul gunia boro dogi mu nwengi ba en ana bi pero ka ne ka dogi pe che ano gunia bor me pul na chi mi wen kar ka o ngam ma ko ti kon go be gi che ki ko ko nya dano ene o dogi me dogi ye mo do lu ti na ni po we go mo ri ki kero ngam ko nyo me kwa chama bolo tena mu ker ye me ni ke dogi o me pul me la cha me bi nyewa gi kar gi ni wen che men gi ma dan wen o ro twal ke gang ni da ko yo ko kere me ko dogi mo man dogi yo kere ko ka ngo chi ke ma do ngara che ko pule da na we me ga ni dogi an ka gwa ko yeah chi me nge la bole ke po mu dogi po bolo be en ba we fue mate now panelists we chawa angyo chawa dong tiegera ma chero no me wa chago ya gire but in meti wa kenye cho comments o mege wa chit ne comments again yo yoro actually wa cha kwano ke matie ka en ma pete ga nyoro for some reason screen bar ka en but tie chima ka men lo mo do antiga na ke my personal page Lemo dwa tege wane ikar mangech tar Pa LUO obero lo me maka deforestation in huge number district by district, which is hurting our
people abroad. Trees in Acholi land bring lives to Acholi. Karamoja keeps Cairo and their life. Turkana in north of Kenya keep camel for their lives. Acholi must understand deeply that trees is our life according to God's plan. There's a question I would like to Pa LUO, to particularly Jimmy and the Pa LUO. Is there a fee one must pay to Lapeny TV about $200 to invite especially important leaders / youth in order to come live to explain the problem facing Acholi in terms of cutting trees for commercial business, as we can see happening now in Acholi land. Odua madai kom Lapeny anone tiekete yeah dano mating egeni giti duong, and I remember Chabera Beach mukaro. Actually Chabera ariyo mukaro ngech wa kelo mega chiel bane Rosalba mobiano be otiaro gaen jomo ga ting ngejeng ni yeah, of course we know a mere facilitation nga gini wak no ke pier mo bare kono ring bare ke paintame ke nyoy kel studio bien live, so of course these are possible. That time I remember keni manak no madagala kum Lapeny anone Dr. Cesar Duane pera wa duane pera. Yes, okay, afoy. I ni ko agam kong look po dua kong manono. Yeah, eno kelo look pa yo maleko di tutwal look pa Karamojong, look pa Tukana. Man jo magine gen gitiga new to kita climate change tika tim affecting ke dano. Tukana i Kenya kadong cheng do rien tutwal ma lumpe mir dungu bin gu don wa Uganda kai nyungo kai nyu kama onuk diang ge ram cham lum marpi ye sino gen bin dok no dok bu di Karamojong o dok Karamojong be dok ka dok cheng rien tutwal ma no dong lumpe mir rok gu bin dok wa ya churi ki nyu kama no lum ti ye kama dienge marpi ye chi en look me climate change well jo man lego diang pol de gina gitie ka we ra kide nun tie jo maram awa ke gina Sudan magi binu way way kid gum la mo den gitie ye ngo kama dienge ram ngo mar ye pi kama lumi ye en look me climate change at ke kelu we ra ne no doge polgi bino nogi working on pala gi working kitong matuero kilungo red ikom le rom kilu red ikom down so gin makomana tikati me matekto twal lo me climate change tiero pero ma po marawana chule kano maro karamo mapol mada ma wero you can kiwang matek yeah an ka gam komeno kong yeah ber pasga ate mer waje ni joma gi bino tong botwa tong la moane gi bino ka ko peni mono gi bino ka kede dia gi ka gena ka chamo ka maru pi ono ni joma gi bino ka kwale dia ma gang yeah. Okay, yeah. Pian gane tika time ma bene lok pa jong di ngagene ne obi no Kare me chero me lok ye bene me wa po wi dan ma megwa pian luen po jong kono ngagene o chare po chare tina chode geno chajo chan ol to mer kenen yo mu kene me fonyo community o megwa wa no me wa gwo ne won ki kom ga ma time
koma ene. So what you want to comments what you want anga chawar timo chero gere when we ngwe your daye. Uchan faith te wana fo won matek lu karawa logme fu pire tek tutwal ke dong farming with skill like farming what others are not doing, planting tomatoes in dry season. Yeah. So fair to any Christine nailed it. Regard Hitler. Christine. And long way as you're done, you're my bed at 12. And Merkani, I'm into piggery, but it's small. It's small. Give me 2 years, it will be perfect, Hitler. So, Hitler, we're going to give you that 2 years, and we want to hear that at the end of after 2 years. Minana bini wacha wakera ticket on. Ben in just take it out of paper on Mado Caro Benetie. I mean, RDL Tiema don't you to check don't matter. Dago dig it yet on Conway away dago dig it. I don't bear billion yen make daga. Anyway. So don't know care dig it yet can do jack where on Macquaco. So it love a quarter when you bought in Dila di Ben Dila to any hand-picked waving. Man in the cat gonna on hand-picked and pink waving. And is it something Kapo emoji? She sometimes we carry emoji like I can't do Chalo Church, may explaining what that emoji is. Kadon che N. So can no teacher again my penny and now mer cho American work now can explaining. Ketchan it teach motor garage chat town. Okay. Nying no well, nying no. Come nying come. Ketchan it teach. And they went for one matek mege mede and yimke program becho ko kuman yeah katana teach and then one why you one karo me we teach bene penini chan no koma when so I karo want to teach kachel kelo Phillips te winning I'm a little bit late but I'm so much happy for this program. This also an innovation to the young generation on farming and look to Kenya. Yeah. Nutino mai kwa chamo kana kubere ni pege ye cherre ke okure mayam chancha mano dano dak cher bere ke wang matiti tum ka giduni pol dano karanga mero man quote town. So oroto mero wa shifting ke lifestyle matie kubene bere. So kero win kana nen ramo gor mere kweo ke chet yanga gene igunia nyo igutia che per mere la yara ke enne pe wila. So and look to Kenya. And Philip let's put farming as business really. I do admire with goat farming. So Joyce inspiring me and any my tara my ngani and bena bichako mega buo digi magi buo ge ngwejo mata no go karo chet ge we dilir ngage na ge down bichako gor ge chelo. Mercy, Ben American, Ben American, Chava Timo Cherger, Ben actually, what check on the body in Banner. Chava Rochero, man knock American. Man, a quick summary ni tini one young or particularly Monoma Pascal Kiloni. Yo Israel gi kwene gini ngom gi petok ngom ma kot chwe to twal eno gi tigi cham magi puro kare so nenu ngi ot gi kwene gini ma tikere ni la mego Christine na neno wa kai kero gi mo wa yam pa ngi gini ma luni opelo ni mero kong ra chit wa kot chwe Kelo. Agel grofa ka do wapiro en gini ngere ki opelo ni wayam pa ngi mero ka chinen kong mobile ibene gina dong mo yalo gal digi pa diwiron kuri grofa opelo ni pigi chamo ki ter ke ken opelo ni wapor ni wen ki lier chal bo
Manuka. Pero jar bo bene. Digi pure grofa. Climate smart agriculture, digi But ko dibe buri grofa no. Be smart mada. agriculture, when you think smart agriculture, deal with buru e Kinyi grofa. yom nenche Eh? kinyi yom Then mada you yo. know, Masisa, kama acheli ya kero di chengi ki cham kinyi ki dui grofa ki nira mo. Ya amiro gine amiro mere wajane gina chiel mo no wiyo wili ene look me wango piny. Atamo gine miyo wano du ye chen. Ka watiyo wachi climate change nga gine eni. Wango piny madong wango ta walum madong ma topi ngom pigeni. Ena ye miyo waniro kong. Ka kamo kene ne wango kong yama actually kong gi koyo bena ke ena kama nyim check ye. Miru nyora tini wango lum en ma wango mer ne either me yenyo yu me clearing gange kong miru waniro matut. Ni ka tuere no wa wego ngom mugu manu pegi wango wego kony ni instead of wheel fertilizer wheel ma wheel tek matano pe tuere ni ka ini wego ngom ma pegi wango ma lum en no top ena dong fertilizer ma be ma loyo ana foyo. Better. Angin cawa get too much here. And what you put man pay one ping and man araba and take away kind don't burn to clear farmland. Slash and use dry grass as manure wherever whenever it decays, as well as retain soil moistures content. Banana goes to as it has better multiplier effect. And then one ping on Uncle Bill and Yabachon don't bene or the perro so nani kache nen pijoma purno gigana enne porro kong bene pier kan de cardong pedon ke wanga wa jalo chi an lumutop ke chi mere ano dong do no mere duo en manua en de timo ke come kero we se wa kere lo re wa ke nga ke ni rangen lo choma mo puni mere dua nyir nga ke anyiro ber ke nen yo mo kana me kere me kela nyir choke da pedo ke cher ka wa timo ko long again Christian we la pentie me la pe chawa do cher gere chawa cher Christian network me lo pingma o ria o karo manak angena bedo gere Kid me agire donc enne data remark me agire donc pedakera second maran Pierre there. The only thing I will come back to NA look again. Pa LUO again, my dopi, look me wang my car. Yeah. Mono, again, my team machonya, my tiga team here, chuli maraj mother. Pien, my car, magi wani, te look in the no, go rariat or wang. Ma when you know, pedon rariat, that can get manual, we're a wang. So, man mamir no yarobed magwok nyo twer joku yamo nyo twer go joku lelele no don't pay si don't chenga mo ka kwok nyo flooding obino no don't raj mol da mol don ka mo don't ka chen rain no maraj mada si what neno gini ki wang matek mada ma a twal you ma Lieutenant Mogutika team in a gang meg gengo maka me a key actually. Then Ubekilli were made of look make climate change in Maraj mother. Ka well command. Better. Christian wa da kali ni mi la penyo me ni chi ben dong ka ke gam pe de dollar ke dong me ke ben de kera second round ya there. Ya foi da. Raka cha kon kilo kumaka kita dakta giro kede. Kut mo wa ni chwa tam ni dang kit ngoma dang ti ne me juku lokan bang maka. Aro me ne wien in. Ni dang pe gu tin ki guvu joko jimi pe ki joko ki guvu.
mi dan go wek lo jomo mi go lok mi jokung jok wang makabe ti penga to mo te kore ni en gare kore en chere te ki guvu bu keli bu lok pedong ber makake ken ti mi ro ne no what you smart what you smart kin mi joko lak ko Jimmy wandu mia ku berwa tiki won kilo ke peto yan en kama joma gu furo yan tiye wandu mia wachil ka po ka peto yana yeni na grana mia mete manaka kita siza wajibe ki ngat la fu mani ma wabi lokere before mego resolve ti la fu man mo be wajwani pake wa yugi porone wan yan wata mi ki wan yugi por pian ka ki wan ger me chi be di no chiu ka pe ki wan yugi chiu pere ra pere jima duong ento ku be dan ka mi anket ni wan o jimi por pe be ento chi ngar mo rom ku ni a ti ki por e ka chi le kan ka dan udino pe da wan ka pa wan lumi top wa wen chi kita dong mo tuka lokum lok smart farming por I poro ariyo pe no ariyo nyangwe pe no de chame piero ke pier la yata kan pier guana kan ngwa bino pier la yata kam ken pier guana kam ken pe no chama chiel kadi ke for kada ko ay lumeni tem ki pier ni kar lumingu igen kenyo unyo ngwa ni ini por parario wak lum bita top kunu inti kinuti ne matunka en moi bien dari idugu agriculture kilwani following you leave the land unused problem adanti ka tikere tutwal por manaka yang ketika peto emporachil pot moj ngom tumo champe chek mabe ene kamano lok bilie imi adan ketika fu bedi betkinge ni peke no cham moni ni darbe wek ngom yue katuma ka chel kersi fu kamu kene unyo ci leg ngatuma leg ngom pe wek migini do ko yue pi mo ka chiel nya rio to ale ki wat mo ka ngwen wek moj ma pe moj kuyu ki pe nyo bien malo ka wek chami inong nong nya ko nyige ma bejo ketana pero kene tadi pero dogi wen ko no bien ma be afo ene wat ka made manap afo jim yeah ang'eyo watino ga dola odwa nena icho ka ni penyo ni kala kwete mero $200 mekelo ngaro mo wa bino umino wa solution kira eno tigan kere kucheni tigina machima mega after the show you can call me and then we can talk in detail wa no nan ket ma waramo timuna kere anana me cho ga jois dong tie gi Diro ba poi tutwal la mera so yes in a way made upgrade pa Diego Chero grow for them so and I thought you can and don't man ke meg yo na jois bene watch wa mag gere wax dog mo nan ke kumbari e kere dolo ker wa meg lok mo mapol tutwal be dong pera ya jimi bo lok weng ma bejo migi wa gilu migi wa be no go twal lok kenyo be no go twal lok ma bejo lok tinu lok ma bejo fon ma bejo wa ge bot panelist kan kir me gwa le ena diel community in a very high demand ke ano pego ento opego mer gwa ne kero o mera mono wajone is a little bit expensive. Pian get young to 12 ba. Block when get me come up in dia most of the time. And rama you be mere. You rama you be chairman and rama you pian gen your dog and you ma pol. Diegi kumbiri mando me la lu plural ba. Diegi kade wa diel no na chele kan. Diegi kumbiri gitiga yenyo ne everywhere. Pian ngo me gitiga will down will they are exporting it. Pedong berbene Uganda ge can ko. It is exporting it wako. Chi ka ngara mo ti ki ngom mo kari ni ti ki ngom eka za chiele kan. Pien diel mere lo gi chamo te ka go chamo dongi ngeru tin gi dog mer gi burum laje gi chiate ke kero neno ne. Dogo tuan tij ma mio iwa maniwa me neno ni mo dogi anye kari por en kari ite lum eno ne lum mer meda. Gi dogo mu kena ma ben ana neno from another farmer.
era kero I gene digni acres a beach die ram bere eka chele ken pien gi chamo mere lum gumeno acres a beach o poko partition ka go chamo chapiet I eka chele gi gene within the same fence ma eno kero ne kero ot mene ento kero fence man me kero gi bob wire ne gidong yaw no watiyu ki yen ko no ker yen man don ko be tie gi man me gene gi cement man no ti tek so kero bob wire link kero chain le when don't went better within Kenya but pebe tiga per dong dige ke ken ko kero bene or gweni dong ti Kenya ma en no tong gweno no char gweni and jeme o tie as a mixed farm dong pe dong ti a chele kan chi eno ne jeme idea mo kana ma one waramo ti kwere me konyo ko wa so diel chamo kanya chabete I no baro kating cha no dok ya no lumene tika twi tika mere chi gin mama pol tutwal pe lo wen kaka ene wanero kit me konye ke ken wa rather than ko cham chalo world food program ge ngare waramo konye ke ken wa manana kare global warming tie climate change tie pi ma initi ke ne per chama na inge gangi kama initi yeni wan wen ko wabero grofa nywa initi no ke gangi man kan orlum is gangi munu gangi ngoman man nok ma tiene ker ye gimo on pi wi en gen ma tiga mer wanene wo konye wona ye en gimo ma pol ma da ram lo ne to twal pe fo ya gara better panelists angeo kape ngaro mo tira mo kun ma mer ki mo kay no pot pe ya wa ngwaje nge chawado char ma tumo bedo kadong che pe do I take away deal piga mi total so odo limo kabisa wado ka pero deal no wado ka pero deal dige no so pe jomatin pori ne kom ges kun ka ene no titio ma kom ge omero actual mod borgi mate and professor Kennedy amon Paula and tin kom pe ka en la men waro binatima comment pe kan Lady Grace comment tin man pe kan ke ngara chiel mangen odojo ti ken panelists ane la menwa an put pe ya no kar me bino joining one mangen o to nian ma chiel wo me mara wa kele kai ni o binero kana ke o menwa di ben angeno ti timo ma ko meno wa do fo body no mera Alfredo Karayot o dugu tie ger Canada but ti timo ma ko mera ma ta bana ke Dr. Alfred banya and bana ti timo ma ko mera but what do offer board join ducu piana ngene no get better tio malcolm giti background kuja giti ka nano ngo kera shorty work kera giti ka like giti ka sharing but jom kana bena so what do offer board ge in meti wa kenya bena what do offer board in pian la bon in konya bena one kind pereno so gen mo win ka en kwan mene ro timone cher chak timone ka ngom tie kwan cher ket kuri yeri mona ria dek chak pero ge ket gweni chak tim mone mene ro ke ne romone kay mo xamanyen ne gona wa chin wa wan ne wa a cha ko timo gene ne ma wa ne ci gen ma do ka te ene wa ben ol to mina wa moral so wa mero winyo testimony en ki bodon keran mer piara kana a meto mina nyingo ma choy ko mo pe mere mo eni a cha mo xamanyen no anati produce mo ko bene a cho nying ni ngon ko mo no a gang borwa ene wa no pu dier ko so no one more me and did care na wangna so what do I for 12 boro ben anwa la men wa joes ka de ramo ter wa lega pe second ramo para bich che wa ngweje ka ku ngele garan che wan men tiam ma yero so yela pe fo walego lu ba wan to am do ci chaman mo bi ni mi me poy en pe jemi duju ma yini mi on te me botwa tiara cha biam ka ne o ni an matin o poy bene pitar Pa LUO ma in furi we ko tika mede o legi ni yini mi tare no mete ki liel we bet ki ka konye jumu kene wa ke wan duju wen wa jemi duju mo nyamo ka enene ni o kon ko wa yo ker me ko o lego bene ni imi ni war yako ker me gwa ko pa jo me gwa ker me piero chama me gwa idong ma pol le bene mo wale ana ne mi ni wa yor ko wa ko mede
Don ka gwana wakat bene ikat kwedwa wek jemi duju ma watimo ube mo pore nyime until doko warware ichabet mabiro. Okero man duju weng pi be pa wuri Yesu Kristo watwa amen. Amen. Ape man wana wine Amen. ni mala wono. Wana magada ka adek manian. Back up. Boy, Daro. Better go away, do you? Better go away, do you?